nga Mayor Hanel Llorente, Eastern Samar, the Honorable Mayor Daniel Boco, nga ipapatis naton, hanaton, batanon, ngan maabtik, nga Mayor Han Balanhiga, Eastern Samar, the Honorable Mayor Attorney Dara Fletch Dilira. Iyo yan ang pagsayaw. Music maestro.
ba? Tapos may pumakpak, may Tagad Fans Club. And special mention kan Ma'am Kan Apoy Buding. Buding. Thank you Full po. support. Thank you po. Thank you for gracing this occasion. Bisa na matulog na ano, ada pa mong goal ito mga kalagsan natin lagi hapon.